itandukaniro. Abantu bajya bibaza ati se Hakim Ryan yabavuka mu Rwanda se ko physical appearance ye igaragara ko wenda yaba ari umukongomani cyangwa se ari umugande cyangwa se abantu benshi bavuga ko ari umunyegana, abandi bakavuga ko ari umunyakameruni. Hakim Ryan avuka mu kihe gihugu? Ubundi Hakim Ryan size tuvugana ngewe nyine tundi umushitsi ahangaha muri iki gihugu cy'u Rwanda nyine ngiye ntabwo ndi umunyarwanda, ngiye nyine twaje ku kibazo cy'ubuhunzi nyine kunaishi miaka mingi na tuko hapa Rwanda. Tulitokea Mkongo mu 2018 tunaishi siku nyingi tu. Mnatoka Kongo katika vile tu? Tulitokea Kongo ngambo ya Masisi. Watu watasikiliza Kiswahili changu. Kiswahili changu ni cha kutokea Kongo. Hii haiko Swahili sanifu kutokea Zanzibar. Okay. Ni Kiswahili ya Goma. Unasema Kiswahili kutokana na nchi ya Kongo. Sijue Kiswahili inatokana na nchi ya Zanzibar. Ile Kiswahili ya Zanzibar imechanga na Kiingereza. Ile Kiswahili ya Kongo imechanga na Francais. Hakim Ryan ni umuntu ubyuka agasenga agasasa ubuzima busanzwe, arangiza agatembera akajya guhiga nyine ubuzima hanze. Okay, tumaje kubasuhuza mwebwe mukurikiye Umuseke TV. Kuri subscribe ku makuru yizewe, tubafitiye amakuru menshi muri iki gihe. Tubafitiye amakuru menshi cyane kabisa. Uyu munsi rero twasuye umusore bakunze kumwita Bacuwayi. Nawe tugiye kuganira nawe twumve ku kiganiro cyacu cyitwa Ubyumvute ubivugaho iki. Icyo kiganiro nyine bigiye kugikurikira ku Umuseke TV. Muvana urushinge mwebwe mukomeje kutureba kuri screen za telefone zanyu, ukore subscribe, share ku bafrendi bawe bose, ubasangiza iki kiganiro. Kongera kubasuhuza mwebwe mukurikiranye Umuseke TV. Hano turi kumwe n'umusore bakunda kumwita Bacuwayi, ariko andi mazina y'ababyeyi bamwise ntabwo tuyazi. Katumutega amatwi atubwire amazina ye yose, atubwire n'icyo akora. Murakoze cyane, twishimiye kuba muduhaye umwanya. Ubundi amazina yanjye y'ababyeyi banyita Hakim Ryan. Hakim Ryan ni izina niswe na sogokuru wanjye, yari umusilamu, urumva ni izina ry'umuryango. Ubuzima busanzwe ikintu nkora ni ibintu biri aho nta bikaze. Ese Hakim Ryan ko numva harimo Hakim, ko numva harimo izina ry'abasilamu, aho ngaho wabusengera muri edi? Izina ni ry'umuryango, ariko ngewe mu rwego rwo kubahiriza iby'umuryango izina ndarigumana, ariko idini ryanjye ni mu mutima, nta dini ngira nsengeramo risanzwe, birabubaka ni amazu asanzwe. Bavuga ko Hakim Ryan ari umuntu wikundira ubuzima bwe bwa buri munsi, ari umuntu wikundira abana bahiye, abatoto bahiye. Bivuga iki? Erega buriya mwana ubundi reka nkubwire ukuri kwawe ni wowe wakomfirima ukuri, naho ibintu abantu baba bavuga se hari igihe nyine ari kwakunda umuntu aba yibanira n'abantu bose neza, ariko ukuri kwawe ni wowe ukuzi. Nta muntu wavuga ngo urabona nyine wowe, umuntu ashobora kukubona ishusho y'inyuma ariko iyi ndani ni wowe uzi ukuri kwayo. Ngo bakunda abana se ntacyo bitwaye, none se undi ninde ubanga? Wowe urabanga se? Ntabwo mbanga nyine, ariko hari abantu babakunda nyine ku rwego rwo hejuru, mbese nabivuga gutyo. Aho nta ni sawa, none se ubundi gukunda abantu ku rwego rwo hasi nta nubwo bari byize, ubakunde nyine. Ariko ubundi gukunda biratandukanye. Hari igihe ukunze umuntu ukavuga ati uyu muntu byanze bikunze ni uwa business, ni uwanga, ni uwo mu mago, ibintu biba bimeze bite nyine? Ubundi niyo nudashobora guhiga amafaranga ngo uyabone, uzashaka urukundo nyine.
umuntu azabura amafaranga abure no gushaka abana. ubwo nyine mu buzima bwa Kim Ryan mbese nubwo ngubwo, ariko hari ibintu byinshi bigenda bimuvugwaho. Kim Ryan ngo ni umuntu ukunda siporo, ngo urebye neza no kunda ye haba hariho 6 pack nimba atari ya 0 pack y'abantu bajya bavuga. Natubwire ukuntu abivugaho, icyo bivuga hiki. Ubundi ibyo bivuze birumvikana ariko wabyemera nkuyemo. Ariko ubundi ubusanzwe ibyo byo vuga ikibazo ico ni igisubizo ndumva wabimenye. Ni umuntu wakoze nyine nawe urabyumva. Kim Ryan mbese mu buzima bwe bwo kuryoshya akunda iki? Akunda kuryoshya mu buhe buryo? Tubwire. Ubundi ubuzima bwa Kim Ryan afata time agasohoka akagenda ku mazi nyine, ariya iyo hari utekerezaho byinshi uramedita nyine ntabwo urabona life yose ntabwo yabera muri iyi misozi. Umuntu anarakarenga akajya kareba ukuntu nyine ubundi iyo utembeye ubwenge buratembera cyangwa se ubwonko, ariko iyo ugumye hamwe n'ubwenge buguma hamwe. Ubwo nyine bivuga ko Kim Ryan atari umuntu waha hafi, ahubwo arenga n'imbibi z'u Rwanda. Se Kim Ryan, mu buzima bwawe igihugu cyo wigeze ujyamo muri bihugu bya East Africa ni ikihe wagezemo ubona itandukaniro ry'igihugu urimo n'u Rwanda bigeze ku rwego? Ubundi iyo utembeye uhita ubibona. Njye nagiye mu bihugu byinshi, ikirenze kimwe byita byinshi. Birumvikana. Njye nagiye Uganda, nagiye Tanzania, nagiye Kenya, u Rwanda naro rugiye ntanirwo ndimo, nagiye Congo. Urumva abantu naratembeye kabisa, ariko iyo ukimara kurenga intambwe z'u Rwanda winjira Uganda uhita wumva umwuka wa Uganda ko utandukanye n'u Rwanda. Wakwinjira Tanzania ukumva biratandukanye, wakwinjira Kenya, mbese n'imikorere yaho n'ukuntu ubona imyifatire y'abaturage baho n'ab'u Rwanda biba bitandukanye. Ntabwo ari ibintu biba bisanzwe ubona bihura, bari bitandukanye. Abantu bajya bibaza ati se Kim Ryan yabavuka mu Rwanda se ko physical appearance ye igaragara ko wenda yaba ari umukongomani cyangwa se ari umugande, cyangwa se abantu benshi bavuga ko ari umunyegana, abandi bakavuga ko ari umunyakameruni. Kim Ryan avuka mu kihe gihugu ubundi? Kim Ryan size tuvugana ngewe nyine ndi umushitsi ahangaha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nyine ngewe ntabwo ndi umunyarwanda, ngewe nyine twaje ku kibazo cy'ubuhunzi. Nyine ndi umukongomani, ntabwo mvukira mu Rwanda. Ewana kama uzoso dola na ngai na zama na Kongole nalingala wepi nalingala nje ndio vile tu. Najua Kiswahili. Najua Lingala. Najua Kiswahili. Sasa ninakumbuka najua kitu unachosema katika nyumbani mwako tunafanya sport. Lakini ni lazima ongea tu ukaseme kale katu. Mimi napenda kuongea lugha ya Kiswahili kwa sababu tumeongea Kinyarwanda. Niko juko Mnyarwanda. Mimi kuongea Kiswahili ndio vitu vinanifurahisha kabisa. Katika lugha ya Kiswahili sasa unaipenda au unapenda Lingala tu? Na Lingala na Ebi na Kiswahili na Ebi umva nyine Kiswahili turagerageza, Lingala nabyo, ariko kunaishi miaka mingi na tuko hapo Rwanda. Tulitokea mu Kongo mu 2018 kunaishi siku nyingi tu. Mnatoka Kongo katika vile tu? Tulitokea Kongo ngambo ya Masisi. Watu watasikiliza Kiswahili changu. Kiswahili changu ni cha kutokea Kongo. Hii haiko Swahili sanifu kutokea Zanzibar. Ni Kiswahili ya Goma. Unasema Kiswahili kutokana na nchi ya Kongo. Sijua Kiswahili inatokana na nchi ya Zanzibar. Ile Kiswahili ya Zanzibar imechanga na Kiingereza. Ile Kiswahili ya Kongo imechanga na Francais. Okay, sawa. Murabyumva rero
umusore wacu Hakimu n'indimi zose z'amahanga arazizi. Ni umusore bigaragara ko abantu benshi bamwitiranya n'umunyegana, abantu bavuga ko uri umunyegana, ibyo byo urabizi? Ubwo hari n'abambwira ko uru rukara rwanjye ari urw'abanyesenegal. Se igitekerezo waba ufite muri iyi minsi y'iki cyorezo cya covid n'ikihe cyo gukora? Iki gihe cya covid urabona isi yazahajwe n'iki cyorezo, mu Rwanda turimo muri rusange. Iki cyorezo ntabwo kiba cyoroshye, buri wese yari yarateguye ibintu ariko ntabwo byaje kugerwaho. Urabona natwe nubwo turi abantu tuba turi aho tuba dufite plan nyinshi, ariko ibintu nyine byagiye bizamba. Ariko nta kibazo, numvishe amakuru mu minsi iri imbere ngo inkingo zageze mu Rwanda. Urumva ni ikintu cyiza cyo kwishimirwa, wenda byagira bigasubukurwa natwe imishinga twari dufite tukayikomeza. Okay, Mr. Hakim rwose ku kiganiro dukoranye, ikiganiro cyiza kandi ndakeka ko abantu bose bambwirira bakore subscribe na share. Mukore subscribe, share, comment, mwoherereze n'abandi tubashe kwagura imbibi turenge ibicu. Babwire bakore subscribe kuri televiziyo Umuseke TV. Okay, mukore subscribe kuri televiziyo Umuseke TV. Alright, turabakunda cyane. Okay, muri kumwe n'umunyamakuru wanyu witwa Puzzle Julius na Hakim Lion. Sawa, merci, thank you.